الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا حبيبنا شفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشاوانين هيجا قالي خوشك بران ام جارك دن ام دفنا ميواني و بميواني خونا استوديو انشالله امي دانستانديا بكن سر مسألة مها روجيا پیروز مها رمضاني دي ساجي امي وقت مني پروگراما در بازبوي ل بربانك تيوي دا بريا يوتيوب قنالي انستغرام قنالي فيسبوك قنالي امي ببنا ميواني مالي و قالي خوشكو بران بري عولين خزمتا في وشاني اوا خزمتا جبوي رازمنا خلقي علامة ايرو ام دستيق ديگينا دستي ودا بكمكا خلقي علام دانو ستانديا بكن لهلا اولا ديني اسلامي دا برا خلقي علام اب ما هاتي ما رجع رمضاني بذا وسيلة يكي ام كو ابا سبب يكي دل هر مسلمان کی بوا آلیکار اب مها دل هر مسلمان کی بوا کرنه بنا پیش راجی بنا خلق عالم یک جی هفدیتنا خلق عالم که هم داریم پیشا خدای خون دل خون اخلاص بکن پاکش بکن و دین ایمان خون کور بکن لهلا اولی دا لهلا باوری دا گلی خوشک بران خلق عالم پیروز یک معزن دا و مها پیروز دا مها روژی دا اوا مها سالمیه اوا مها عمله اوا مها کنکرنا توب کرنا خلاطه و ثواب بنا پاشا روژا ما لآخرت گلی خوشک بران وقت منی پروگراما در بازبوی گلی خوشک بران ایرو میوانه ما هنه لوی استودیو ما دا ولات ما رنگین لکردستان باشور
اساج لکردستان باکور لترکیه بشتری و برنامه مدون میوان ما عزیز امنا اندامه علمای اسلام بتون زانستی دین اسلام یک جه اندامه ویا اساجی همجی امام خاطبه جامی که ولات مای ترکیه اساج کردستان لآمد مدیره مدرسه که امام شافعیه اساجی باشتاری و پروگرام مدوه میوانه که مای عزیز ولات مای کردستان شرین باشوره کردستان باجار آکره اساجی میوانه ماه از کرمی جورید کن برا ما باشتاری میوانه ما باشتاری و پروگرام بکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گلی میوانه عزیز گلی میوانه پرگران پرباها برا خلق عالم ایشه که اون دکن لخدمتا دین ما پیروز ده برا خلق عالم سبکای بده درگی خیره جوارا وکه سجمالبات وارا او جماعتا که وقت بیزده برا خلق عالم وقت خواسیلا سببیت یکی و فایده که معزین جماعتا و بستینا کرم کن ام کک عبدالقدوس یالچین دا دست بی بکن پشتی هم دربازی کک مشهان سورجی ببین که سیده عمر داجمه مستره همجی معلمه استاذ مدرسه کچه لباجار آمدی اون کرم که دست بکن خب بنا ناتاندن تماشاوان هجاره سیده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بركة خدا لسر ولسر تمام تماشاوان مي هجابه خدا عز وجل به مها پیروز مها مبارک مها رمضان بخير و برکت بگرینه جمره تمام امت اسلام را بخصوص جبو تماشاوان مي عزیز را معلوم ناوه من عبدالقدوس پاشناوه من یالچین ام بیجن اساس جی یالچین زیده از حلمی دی شغلینم عبدالقدوس حلمی باوه مجی اف پاشناو شغلانده بو رحمه خود المریا حاضره وی بجی از آنها آمده لدیاربکر اقامت دکم دسکنم لجامعه کی از جامعه ما ناوه بترکی جربن یشیل قبا کسک یعنی الوی جامعه المرکز آمده امام و خطیبم و بغیر جوی اندام اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية دياربكر كو هاتي ساز كرني از يكش اندامي وينه و بغيري مدرسة ما قال كان يك جوان مدرسة كتشال دياربكر از دورجي بشداري درسوان دبم درسوان دبيجن بعسل خوشي از قضا بسمل يعني اوج جريداي بسر دياربكر ويا بسمل جگنده قوغينه ام بریاوی پیشیه ما ج قضا قلبه کوچ کرنه هاتنه لگنده قوغی آوا کرنه و لوی دره حیاتا خودمان دنه و بی شکلی ام جانها لوی دره لآمده سکنن خدا جو رازی به سر چاوا کک نشان سوزی اون کرامه کنی تماشاوان هجاره از کردستان رنگی باشوره کردستان آدرا خوب بازاره که ای وقت من آمده نو دنگه کرم کن خوبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم بخوش حال باجداري قال جناب السيدة عبد القدوس دكين وي بروغرامي بيروس وي مانجا بيروس وي وقت بيروس أجي نايم مشعان موسى سورچی خلق گند شخانوک دورا بهدینا یا سر پارێزگەها دهۆکێ
منطقه بردرش سر اداره اكريوينا وكيف اجي امام خطيبم امام خطيب من لبر طلب دكتوراه جيما الالهيات الآمدة ديار بكر حقيقة يعني ام كوقت او برنامجنا كجوه خدينا بزمان كرمانجي كردي ام قول ام برخوش حال دبين يعني اسف دخو مختدم ديار بكر خلكي كردستان يعني هم تركي خبر ددن يعني اوش انا لازمه يعني حتى ام لرابن يعني مشتكي بكردي يعني راست مثلا همو زمان ام مسلمانتي بري هم تشتكيا بس لازمه امجي باريزغاري زمان خو بكين وكي خداي تبارك وتعالى يعني او زمان دائما يعني همو زمانك يعني بيويست خلق وكي باريزغاري زمان خو بك عرب زمان خو بك ترك زمان خو بك فارس بك هم ملت زمان خو بك امجي وكو ملت كرد مسلمان امش باريزغاري زماني بكن زابو يعني ام بخوش حالين يعني دوباره كأم بجدار بوينا البي بروغرامي خدي هاري كاربي ان شاء الله امجي خبر ددن قلوه تمام دكن بله بله وكي كك سيد عارف او جمدي ام بله حتاكو اورا ام تشنا ببيجن بله ما مستح عزيزران براستي كل آمده هون دكتورة دكن ام قالك كيف خوشن ام خوشحالن ممنون بخازم يعني كجا ما هاتن ام وبكن مسافر جي ميواني خوش يعني ام جويج بويجي قالك كيف خوش دن سالا چوي ام ما ام هاتن ما زيارت كر دهوك ام هاتن دهوك هوليرم چون سليمانية يعني وها زيارت خوش كر ما شاء الله قالك ام كيف خوش بون قالك ام راست ام هاتن لدهوك ملا یک مسیدا کی جی زیارت کرد ناوی رشید بو شیخ رشید بو تشتکی رشید سگیری شیخ رشید سگیری ملا رشید سگیری نه یکی دن هی بوی ناوی ملا رشید دهوک یان آکره لدهوک مرکز دهوک ده والله ملا رشید ملا رشید سگیری هی نزانم احتمال هبي أصل الناس نكم. بله كورا بيرامند في نافيدا أزيد ببيجم إن شاء الله. إن شاء الله. واي شيخ هات كرمكن شيخ بلكي تشكي ببيجه. بله كرمكن شيخ. قالي ميواني عزيز إيرو تماشوان هجا حرجار قال كرا جمان إمكانه ها چنا و ام بيجن مروي وك ميني و ببيزن. ام بيجن هنا كدا ام بيجن از هلدم جماعت ما ورا سويتا بارين ام بيجن بزمانه کی کردی ام بيجن شریعت دانستان بکن ببیزن خدا وسه بکنن هرن که ماسی که گلکی معزن چونکی اوا لازمه ام بيجن جيكي تو گرا تو جيكي بش بري تو بوي کو یک ببیز یان جيكي خيره و یان جيكي دعاتك که و سبب ام تزیاق به مسئله ده ام بيجن ایرو عرض ایرو ولات کردستان وقتانه ام بيجن افتش تمام ولي ام بيجن الباشورجي باكورجي پرن ل نابرا جماعت ما هنا ضعیفای که مایی که ونا که ام خازن بگرانی اوا خیلی جماعت ترکیه کردستان باشور از خازن بهتر ام گرانی سر ام بيجن کرده ما وی دستی بسکنن ایرو آلیکاریا که معزن شریعتا کو ایرو بیجن کو بگیجه گوی جماعتا ما ایلاما جواکا ما
خلق عالم نصیب بکه بگینه دلیوان داد دلیوان بونا بریا مهار رمضان دین ایمان رب داده کرنی یعنی ام کرد که در هاون چه کردستان چه ورا کرد امگش یک مرده خواه کلتورا خواه رنده خواه همو چته خواه از پیش پرتبا با کک عبدالقدوس سیدای من ایرو ام بیجن به دستفکا مهار روژی رمضان دا ایرو هن جواک هنه نوا ام بیجن مسلمان دا یک جه جواکا کرده از ایرو دوی داره ام بیجن صد نوا جواکی دا هنک روژی ناگرن لوی دامیجی خو مسلمان حساب دکن او انسانه که روژی قبول بکه مهار رمضانه قبول بکه لی وقت آلی که حاضر بونه حاضر نینه بگره شریعت دا حکمی مروی چتریه دیدا ایرو او دکاره مسلمان بمینه او یک دهمیجی گناه کار بمینه یان او دین دردید که او کفره بله بسم الله الرحمن الرحیم براستی برین هاجی و بحث کرد که ام جبونا و جبو نخواستم کرد قزاقستان و در و دوره و دره لازمه که به هر امکان خواه جواره ببنه علی کار برین هاجی و گوت یعنی لوی دره الجمع الحمدلله امکان گلکن ضعفن لبلی لورا بلکی علما کم بن اکو ببن رهبر پیشکشی بکنج خلقی می کرد را لوی درا گلک کم هندکنج بروی قاسی دبکو گلک خورته مجی دره شاشته دبکو هرن و یا جبوی قاسی ام هر دم حاضرن به هر امکان خود تشتیج دسته مبه ام تخوازن ویا جیج خلقی خوی وراره و بواسطه وی برنامه به وسیله و ام جوان را بیشن ام هر دم حاضرن چیز دسته مبه انشالله ام جواره ببنه عالی کار اگر کوم کار بن بله و پرساکو کر اینس وگا انسانه که کو باوریاوی هبه یعنی دبه ولا روژی فرزه از ویازانم باور دکم روژی فرزه خدا عز و جل پشتی که امر کریه اوی دی فرزه لسر مال لسر تمام مسلمانه لبلی روژیا خو نگره او یاد حکم شریعت ده او انسان گناهکاره حتی انکار نکه حتی انکار فرضیت نکه او جدین در ناکوه یعنی نابه مرتد حاشا او نابه لمیج جی روژی جی انسانه که لمیج نکه روژی نگره بلی گناهکارش گناه کی مزنه جی گناه گرینگه گناه زور مزنه لورا شرط یعنی ارکان اسلامینه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خوی شریف ده بیشه بنی الاسلام علی خمس ده به اسلام لسر 5 اساسا هاتی آوا کرنه یک جواناجی روژیه رو مهار رمضان کو ام روژی بگرن انسان کو وی اساسی بکار نینه بجی نینه او که مایک مزن ده اولاوی ده دینداریاوی ده چه ده به گناه کرد به لبله نکو جدین درد که ولورا کفر معنا کفر انکاره یعنی یکی انکار نکه نابه کافر یا بس انسانه که گناه کاره گناه کی مزند که ام هیویش خدا دکن کو برایم بی شکلیه بن خدا توبه کی نصوح بک پاراوان زمان کی نزده و وان مساعد بک جبونا کو روجیا خوشی بگرن و لمیجا خو بکن بشکل کی قنج برای خو بدن ریا خدا یعنی حکم شرعی ده حقیقا انسان و هذا اف گناه کاریه او دیسا مسلمانه حتی کو انکار جه نبه او لسر دین اسلام مسلمانه حتی کو اگر بمرجی و وره شوشتن لسر المج بکرنه ده نام مقبره مسلمانه ده و وره دفن کرنه مرف کارج را دعا جیب که یا ربی تو عفو بکی لبله و گناه کی مزنه جدین در ناکنه بله سپاسیا مرحبا کاک مشحان سرجی ام بیجن ام بز برنابا دا دو گوتنی خواه ام خبره خوش ببیزن ایرو به عمر خلق علم هن معرف هن مثلا معرف نخوش نه معرف هن نخوش هن دوی از نخوشم روژی نکن بگیره معرف نخوش اگر روژی نگیره
روژی دفلتا یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة مروي یا النخوش قضا لازمه بکرنه یا نه مروی نخوش را؟ بله أوا أكر أمروي النخوش وقت رمضان دا مها رمضان دا أو نشت روجة بقريد يعني خوي تبارك وتعالى رخصتها وداية أو دشي لوقتك دي بقري يعني وقت مها رمضان يعني أو نخوشك وصابو يعني دكتورك مسلمان بيقول قوتي تو لازمه بروجي نبت چونك اگر تو بروجي باحتمال زرر قلب جستيته بكوي يعني اتو زوچه نابه يعني خداي تبارك وتعالى رخصتها وداية او بشتي رمضان قزع بك روجي اگر او نخوشا اني املا تشيبوني هبو تشيبو اگر پاک ببن اگر پاک ببن پشتی انگی با روجی قزعکا وقتکی دیکا وقت پشتی مها رمضان مثلا وقتکی و بکا جستوی باش بی وقتکی ملائم بی اگر هر چیش نبو او نخوش هر نخوش بو نخوشی ما با فدیه بدتن فدیه ویجی مثلا زاد چندی در بکا مستکا خارنه بدتا فقیرکی اوانا اگر جی چه بو با روژه خو قضا بکا ما ها فهم کرد مثلا ایرو انسان که روژی و روژی هات نشون دا انسان که نخوشید کاره و سبب دکاره روژی نگره لی اگر نخوشی یا نه پاک کرنی اره اسانه اگر علاجه نخوشی تنه اگر علاجه نخوشی ما بحث کرد اگر علاجه مثلا نخواش بو چه نبو مثلا با بس فدیه بدتن تمام بس اگر چه بو با روژه قضا بکتوا فیدی کافی نیا لی اگر علاجه ها و جوی نخوشی پاک بو پیرات کار قضا بکاره راست قضا بکتون هیچ شدی کش سروینی نه تنه قضا دکتن و تمام تمام بله كاك عبد القدوس سيدا إيرا هجا سيدا بحث فيديو هيكر بله عم بيقول فيديو كيد كذا مسكينات كذا بلنغازات كذا يان إيرا تو چند حب روجيگرا عم بيجن وكسي مروي كوم بكي نانكي بده حساب افطاره كي بده يان كيد كذا اساس حقيقي في فيديو ده هيا مثلا بله انسانی که فقیر به یعنی جبو فیدیه کلی هر برف کار به فیدیه بده انسانی که فقیر که زکات مستحق زکات به یعنی مرف کار به زکات بدیه وک فقیر وک انسانی که مسکین وک انسانی که دیندار که در حق دین کربه اوان هر سه قسمه مرف کار فیدیه بدوان فیدیه لوان دچه اما نه بشکلی که مثلا مرف خوارنه کی بده مذهب می شافعی ده دبی مدک گنم مثلا قوت و یاخد مذهب حنفی ده که قاسی فطره کی مثلا مرف بده یعنی نیف ساعی مرف بده اوانا مرف فرد دوان یعنی نکو وره شکلی وان دجوینه توب دکه و خوارنه کی دوان نبوی شکلی بشکلی که یعنی یکو مرف هر یکی مقداره کی بشكل شريعة يعني دفقه هاتية تعيين كرنه اوي مقدارهان مرف بدوان فدية بوي شكلي مرف ده او كما قلت فدية الانسان فقير دچه الانسان مسكين بلنغاز ايكو هابونوان تيراوان ناكه يعني كافي نينه تشتكو شوان رتي وك معاشوان وياخد كسبا كدكن تمامي تيراوان ناكه اوان انسان مرف كاره فدية بدوان في شكلي مرة فيديا خبده بله سيدا ام بيجم فيديا اوا ناغور زمان ما نا امزانن يعني پر زحمته تو گينم ام بيجم كواك حساب فيديا كوم بكي باشه بي بدي يكي داده مثلا بله شونگاره گينم چت کاره بوا شونگاره گينم پرات کاره و يعني پره يعني ایرو işte بهتر مقبول پره مره پره بده بهتر قنجه جگنم قنجتره
لورا دما بري جنم جلك بقيمت بو يعني جلك بهابو جرام بو جلك منفعت جي جبونا إنسانا تذهبو فقط إيرو مثلا تمدة جنم كيلو 2 كيلو جنم بدي إنسانا كي وشب كجي فايدة كوي برتيدة تنيا جبوي قاسي د شونغاوي ده مرف پره بده بتقليدا مذهب إمام أبو حنيفة أم كارن في تشتي بكن پره بدن فقيرة بقاسي كو إنسانا كي تير بخوا چقاسي وي تير بخوا مثلا چقاس پره هر مملكتك بلكي لغوري وي ورد گرا دقشت به هر مملكتك كي لغورا وي مملكتي بقاسي كو إنسانا كي فقير تير بخوا جاركي أبوي شكلي مرف فدية بدي قنشتره چتره بهتر باشه بله سيدا مثلا شريعة دا حكمة كيسها فرقيكها أورتا مثلا يان فرقيا مرد بلنگاز يان كاسف فرقيكها نابران دا يان انسان بلنگاز و انسان کیجان بلنگاز یکی کاسف زبان کردی کاسف ها گوت نکاسا مثلا کاسب yani eko keslane yani naşole. Mesela zamata شغل دكا شغل كاسب يعني بعربي كون كاسبه كسب كد شغله ايش رزق دكا كسب رزق خدك از ها فهمت که مثلا با ما فهم کرنا که هست سروخ بنا که هست سروان دو گوتنا مثلا بلنگاز با ما او یک نان شوه نکاره ببینه پر نان شوه نکاره ببینه کاسب او که یک هم بیشن دستنگ هم بیشن باور میکنم چطور یا با ما اسم او دکرم يعني اكر رخصت بي اخفنا سيد عارفه او مقصدها فرق بين مسكين وفقير هذيك مسكين وفقير بس قصدنا كا برفرا دام نا چونكي ما روجي خيني كو يه روجي بگرش خارن بخارن نفسا خو خواهی که حق بله يعني لهر ولاد كي دباكو مثلا بقهرة لهنا جي مثلا فقير وياخد مسكين لقوري فقيجي فرق نافون دا چي يعني قد بي مسكين ايكو كسباوي تيراوي نكا فقير ايكو قتنا هناك جيادة ورقراندنا يعني فقير ومسكين تعريفيوان وي شكلي كرنا لجعالي قبول کرنا و خود دانا فیدیه و فرقا وانتنا تبدي مسكين جي دبا تبدي انسان فقير جي دبا يعني ایک قط هابوناوی تنبه پر زیده محتاج به مره بدوی تدي قنشتره يعني چیتره لبلي يعني جبو قبول بوناوي كاج كيرا هرا قبول دبا او فرقتنا تبدي مسكين جي فدياته مقبوله دكفه جي خو تج مسؤوليته خلاص تبدي انسان فقير اي كاسب جي ايكو يعني باش او شيفا شفي ام بيجن بجي 9 يعني ناكفه دستوي او جي ديسات فديه بدي مقبول دبه لبلي احتياجه كي بيتر هبه بيتر محتاج به مرف البت وقتا فديه بدوي دها مقبول تر دها قنشتره لورا او احتياجاي بيتر هي بهذا شكل يعني مرف ترجيح بك باش يعني باش جهه بقتنا باش بله سيدا هجا سيدا خاص برسا كختاب بك هجي بروبلم تكنيكي تشيبون بله جارنا عدم جارنا لعنة الله عليه نبرا بارمان دا تكليا دا جي خود دقره نايلا دعوت به خواتي دا بله كرام كن كاك مشان سورجي سيدا اون قوتنا خود تمام كن واس شاك خاص بيجن امان الشام او تبيجي من وفهم الكلام تاك تبسيري سيداتي كي فرق بين فقير ومسكين هتشاوها بله 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 ما مستر عبد القدوس يان كردي بالانغاز وكاسف يعني الجمعية بلنغاز وكاسف ديفيجن يعني جي
فقيرة يعني وبعكسية شوا يعني كاسب فقيرة يعني يا حاله بلنجاز فقير مثلا فقير بلنجاز مشكلتنا محتاج بله با ما گوری کردیتیا ما اقرا سیدا بله بلنگاز او که تشتکیتنا أو فقيرة او فقيرة فقيره تمام او فقيره بله تشتکیتن إذن كاسبجي مسكينة دستی تمام تنگه هم بهش دستی بله تنگه يعني هذا هبوناوي تيراوي ناك باش يعني كافي نينا كافي نية بس بله هم بهشنده دکاره افشتی هوا لی هم الفلاني بهشن حجار دستی وكذا تنگه بيجني حجار وكذا بله گلی میوانا ایرو هم دوینن دست بکا دما روژه رمضانه دا پروگراما دنه ما خواست گلک سروی مسئله بسکنن لی وقتی ما زود درباز بو وقت هیرا ما نکر هم شروع بکن هم بیجن بحثا فترة بله كاك سيدا مشان بله ما دنگم توا بله دنگت تيت كاك سيدا بله دنگ كم دنگ خوشته دنگ باشه دنگ تيت از باورم دیسا پرسگیرێک چێ بوو یاننا والله من گهداري ودي كم يعني نزانم تماشاوان هجا جار پروبلمی تکنیکی دبن از خود باورم نامه چاره سر بکن سيدا بله بله والسيدة دركف بيتر لجم سيد عارف پرسگیرێک لجم وی چێ دبن والله احتمالا گەلک تازه دف من شبكة قطع بو ئینتەرنێتاوی شەبەکاوی قوی نەقەی دووردا چێ دەبن بەێ باسا فترا کرد کاوی بەلکی پرسا خۆ بکە ئەمان بەریاکۆ و پرسا خۆ بکەم ji بۆ تەماشەوان نەسەکنن ئەم ژوانرە بێژن فتر زەکات الفطرەتی و یاخود زەکات الفطری و یا صدقة الفطرەتی تێگوتن صدقة الفطر صدقة الفطر يعني دمها رمضان ده فرزة بله كريم كشيخ ببورینن جار پروبلمی تکنیکی دبن بله ما هي دست بيبي إشي كريا شاهد بروبلم كيما سي تشدن جار موفق بك ياك مثلا فضائي كو لجمع تشبه إن شاء الله يعني ياك وها جهان شمول قنش فضائي كان نسيبه ميسر بك معرفش چوكي دست بيت كا معزم دوا إن شاء الله كما خلق على إن شاء الله هدي وقتنا كلها كبهار عم هدي كل بعد إن شاء الله ما دخاص بعصا عم بيجن فداي بدا بعصا فداي إيرو دا فديا ددن دا مثلا سری اکبیاد مثلا نه مروکی نخوش او معروف گروان پرا یان وی خارنه چند رنگی مروت کاره بده مثلا طلبه امبیج مدرسه دخونه لوی مروی دکوه یان ریوی که مثلا مروی صدکوه یان گره عصایی مروی فقیر و سيدة مسألة زكاة السرفترجي معلومي سيداشا يعني وكي عينا وكي زكاة دي أو حش سنف قرآن بيروز كبو مهاتين دياري كرن لازم أن بدأني أو سنفا بس وكي تدبيجي مثلا أويك طلبنا المدرسة دخوينن أو شمولي وذكاء أويك مثلا وفي سبيل الله يعني أوجي أكر لازم بي بيوشتي أوان هبي خلق أكر زكاة سرفتري بدته
بله قبول دبی یعنی پی دچه چونکە لە زمنی فی سەبیل الله شمول دکا هەر وەکی مەگوتی زکاتی سەرفترە ئەوژی زکاتەکە یعنی حەدیثی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هاتی واجبکردن سەر ئومەتێ یعنی لازمە هەمی کەسێک ئەوێ مەسەرەن کە هەبی مسلمان بی مەها ڕەمەزانێ ئەخیری مەذهبی شافعی وەختێ ڕۆژە ئەخیری ڕەمەزانێ خلاص دبە واجب دەبی سەروی مذهبی حنفی وقتی سپیده یعنی وقتی نوێژە سپیده کە گەشتە نوێژە سپیده سەری واجب دەبە جا ئەو پارێ وەکی تازە سەیدای کەرەم کردی گوتی خوا طبعا لە هەر سێ مەذهبە یعنی دەبێژن خواردنێ بدەن بەس مەذهبی حنفی یعنی دەبێژن درستە ئەکەر جێ خواردنێت و پارەژی بدەی ئیرۆ پارە هەموو تشتێکی باشترە چونکە ئیرۆ پارە هەموو پێویستێکی GPG دکە بەس گەنم یان جەه یان ئەو ناوشتانە هەموو شتێکی جیبەجێ ناکە جا بۆیە یعنی ئیرۆ وە باشە یعنی خەڵک پارە بدە هەتاکو ئەو فەقیرە شۆڕێ خۆ پێویستی خۆ بۆ ڕۆژە عیدێ خۆ ئامادە بکە هەموو تشتێ خۆ GPG بکە بەڵێ سعيدة كاك عبد القدوس إيرو مثلا عم داره الولايات ما ملات فترة تينا جامعة ده با إمام خاطب خوندكه أو جي باخو وقت فكي أم بيجن زانن كي داره كي جام ايتي مانا بلنگاز هنه مثلا گوري درجه وانا حالي وان لوان تي پارا وكرن مثلا یان اف چقاسی واجفه ام بيجن چقای لازم ته گری شریعت کو اساسیات و بنا جامعه ده مزگفته ده ام بيجن یان دکاری ندی مزگفته ام بيجن در دوره خون محلا خون ام بيجن جحدا خون ونده خون در دوره خون بلاکی کی کوی رو تو ببینی محتاجی ها یان گره عصایی ببی یان شریعت ده او قایده ها یان گره بیسا کرنی un persona sarà سعيدة بله ویگا ای زکات یا نه فطر زکات کو آیتا کریمه جمرا کرم کریه گوتیه 8 صنف زکات یک جی والعامل عليها یعنی ایکو زکات دجوینن لوانجی زکات دشه دوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده یعنی زکات دهات جدرف وظیفه دار زکات و عامل سر زکات دهات جواندن و فقیر دهاتن تثبیت کرن لفقیره بلاد کرن لگوری احتیاجی و بس ویگا مثلا او امکان بلکی تنبد هر دری لهر جی اگر دیسا مثلا جماعتك جواكك في وظيفه هاني بيك بينا كاربه ويا بك دوي هرما خده ناف جواكا خده هناك وظيفه دار رابن ج مالدار و ج ايكو خديه زكاتنا جوان زكاتا وان بجفينن وديسا الفقيري وي ولاتي كو بلا بكن البت فرقنشتره پر باشه يعني اويا تشتكي پر فايداوي منفعتاوي هي اوي بگیجه بهتر بگیجه جی خو بهتر جی انسان استفاده بکن لبلی فطر مثلا فطر هر کس کاره فطره خو به شخص خو بده مثلا فقیری کو او ناس بک هبن فطره خو بذات او کاره بده وی فقیر خو اما مثلا چونه کو به عادت کم بجن هر کس فطره خو به جامعه و امام و جامعه خطیب بک وکیل خو به وکیل ما تو فطره ما بدی انسان محتاج اوجد تشكي قنجة اساس مثلا وقتا كو بجين بلكي او هر كسي ناس نكه بلكي انسان فقير باش ناس نكه اي بيتر محتاج بلكي ناس نكه اما امام جامعي بلكي بيتر هرم انسان فقير اي كو محتاجن حتى هناك انسان نجانا جمره جيتين دبيجن دبي سيدا فطر هبه مثلا آلي كاريك هبه از انسان كي محتاج متخازم هناك بدنا من هناك بشكل حالي خو عرض بكن جي امام خبراوي بيتر كو هبه او جيد بياني وكالة جيد به يعني كارم بين وكالة إمام بكن وكيل خو بيت وكيل مات فترة ما تسليم بكي أو شكل جدبة وإنسانك أو مخرج مثلا فقير الناس بك هبة محتاجك وحقيقة فترة الواندشن أو بذات شي كاره فترة خو بده بله سعيدة از برسا كيبدم مثلا زاربتيان واتي بيرا من قال باوي ما
ملات کدهاتن فتر کم دکرن ام بیجن باما کردیتیا که ما دا تشکیه هیا یان اوا نظم چقاس گوری شریعت یا نا یان اوا عادتا که کتیا نوا ام بیجن عشیراتا ما کرده دا چیه نزانم اتخازم جوا ببیزم چه مروه که عالم زانستی نا کرده دا خبر که ها فتره خوش بکی فتره خوش بکی مثلا کیلو گانم مثلا دخسنا ام بیجن کیسه کی ایدگو میرو تک پیش مها روژا رمضان سالا ایسالین با من فتره سر خون یا فتره سر فلان کسی متحسی میتاکر تشتاکی ایسا شریعت ده مثلا یا نوا عادت تکر اساس او خوشکرین کد بالبامج هي يعني انا الامده هيجي انا قالك اختيار ايه عمري وان بيش بتشوي او انا تند بي مثلا حتى ام فتره خوش نكن كادبه نابه يعني قرن فتره خوش ممكن او خوشكرن مرد بعمد اختيار اري خوشكرن شاش هاتيه فهم كرني خوشكرن اذا مثلا تبيجي افيا فتره منها ويا فتره مثلا زاروك منها من في فتره خد داته او جيبي قبول كر اف خوشكرنه يعني بزمان فقهي جرد بين ايجاب وقبول يعني يك دبيجا افيا فتره منها مداته دنيجي بين قبول كر اف خوشكرنه دولات مدى بناوي خوشكرنه مشهور بيه اجاج بركو بره تف جنن بون او دبين قينا جنن بقت شنابه الا جرز جنن ببم از ببم بدم ملا از بيجم افيا فتره من مداته او جي بين قبول كر او اجا پشت راجي رادجه جنن خديسه تينا مالي وياخذ جنب الورد هلا ايجاد شب براج ده هنا كيدني مثلا هنا كواش هاش فهم كرنك هي يعني خوش كرن او ايجاب وقبول فتره يعني كنت براجي بدي خوش كرنه وتخرمجي بدي الغوري مذهبي حنيفي مثلا تقليدا اوجي دي سا خوش كرنه وتجنمجي بدي خوش كرنه خوش كرن اذا كو ام بيج اشت فيها فتره من اوجي بهم قبول كر اجا او خوش كرن جانا بلكي شاش تفهم كرني ام دخوازن تماشاوان ما في فهم بكن كو خوشكرن دانا فتري بشكل شرعي فقير جي كراه جي قبول كر او خوشكرن بله يعني حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام كل عمل بنية كل عمل بنية يعني بنجاها حق كلمة قرا نياتا خطبيني نيات قرب ده بله يعني نياتا طهارة تمام يعني خدي قبول دكا إن شاء الله نخاصم مذهب الشافعي تمام عبادته لازمك بنيته او انما الاعمال بالنيات كنت قلتني يعني وقتا نيتنا قلتنا وعملنا قبل كنا او فتره جي وقتا تدا زكاه جي وقتا كتدا تفيا قرف نيت بكي وفيا فتره منها ويا زكاه منها خدای جوارا اجمعين اصلا پرسه دیسا مثلا قلتنا كي پرسه كي جوابه كي باشا هم دروازي سيدة محبوبة مروه فتر ام بیجن در دوره تا مثلا فتره زکات هم بیجن زکات کی جمع انسانات که ام بیجن مروه کی زنگین زکات خوشت برید که یا گره مروه در وای مال باته ببر ام زمان دیو بابا ناوه زاروکا ناوه دیو بابا زاروکا ناوه لی برای تا خوشکا تا زار آب تا خاله تا بله پرس جمن تکر نوسا بله جوا تکر پاشا درواز که بله مشان توجی بخم ویگا بجاره کی پیرکا مالباتا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تجمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بيا رسول الله دبي مالي من هي أو عبد الله بن مسعود إنسان كي فقيرة دبي زكاة خو بدم دبي بلي دبي دخير اشترتين يك خيرا أقرباتية يك جي خيرا كنت مثلا زكاة خود دي جبر قاسي دبي إنسان فقير مرئي أقرباء مرف وكا كنت قلت نأي كنا فقي وان لسرت واجبة مثلا كنا فقل سرت واجبة وكا بيشن زاروكتين ناف مالات ده وياخذ دي وباغتي كل باتنه وانا مجبور لو عم نفقه وعم بدي وياخذ بيركا انسان وانا زكاه مرل لوان ناچه
اما ام بیجن پسمام مرف برای مروی مالاویش مرف آیریه یعنی مالا جهیه برای مرف بن و یا خود زاوه مرف بن و یا پسمام مرف قرآب مرف بن و یا آب مرف بن خال مرف بن اوانا مرف زکاتا خب دوان هی قنشتره یعنی خیراوی بهتره لورا او هم صله رحم چه دبه و هم او اقرباتی جی بهتر نوا مرف ده گرم دبه و هم جی مرف زکاتا خو جوی مسئولیت خلاص دبه بله يعني ياك دامي سي خلاطة دستينا جار كيف الحمدلله بله ان شاء الله متخاص إيرو برساكي بما كاك مشهان سورجي سيدا عم بيجن جار عمانا كدبينن مثلا هن معرف فتريخو خاشناك فتريخو عم بيجن ما رمضان دست بيبو فتريخو خو مسلمان حسابت که خواهو دکه لی فتره خاشناک شریعت دا چقاس حکمه های مثلا ایرو انسانک مها روژه رمضان دا فتره خاشناک بله ما در بانبوی دا مهنه که برفره سر به مسئله مدخواست بکن انک وقتی ما کم بود تنگ بود مهنه کار بود سیدا 10 دقیقه جا همه پروگرام خواه بکن در کفنه داوی خدا کرم کن يعني جواب دم يعني بوستين تابع برسه ادم انسان اكيرو مثلا خو مسلمان حسابت که مها روجه رمضان ده لفتره خو خوشناکه او وكي هر گناحكي وكو هر تشتكي كاتشتك فرز بو انساني باور انساني بهبو انكاري نكير الوكي سيداي بحسي روجي نقرتنو اوانا كر انا كانسان انكاريه بكا هر خيرك هبي هر تشتك هبي يعني كانسان كانكارينا كانسان فقط جناح بارا يعني جناحك كما زنا اكربيتو انسان ببي والله سر فتره رمضان نادم زكاه فتره نادم انسان ببي جناح بارا يعني جناحك قالك ما زنا كانسان اوينك تشك حقي فقير نادت وناخذ دخوت اولك بس اكرت بيجي ببي والله او كابرا ندانا سر فتره كافرنا بما دام انكارينك بس فقط جناح بارو برهندي يعني لازمه يعني او كابرا انسان قد اوينك يعني اهماليه سر فترينك دبي سر فتري بدا خدا جوار راضی به ما مستحب از پرسات دایی بدن انشالله وقتا افطارا وقته از ناخوازم گلک وقته و از اینکی درواز صبر فدای وبه کرم کن واشانه احتياجي دخل بانك ده تقريبا 5 دقائق بانك ده بس مشكله ني ام پرسات دایی کتابه کنم خاطر خلق بخوازن حتی دم کردن انشالله بله انشالله مثلا ایرو ام دوینن جار یوتیوب دا یا تلویزیون دا ام بیجن ام نرن دولت برای ما مسلمان عرب دولت زنگین ام نرن سبره افطار پر رنگی خارنه هلدشینن خارنه هر بها هلدشینن چه قاسی اوا گوری سنتا پیغمبر علیه السلام تی ایرو امزانن ام بیجن آف خورما بیا زمان پیغمبر علیه السلام یان چه قاسی مسلمان گره ایرو خو مسلمان حساب بکه مسلمان اگه کرد خو حقاسی فدا بکه سورا خو جب و جب خارنه هلشینه چه قاسی اوا نزینگی اسرافیه یان چه قاسی نزینگی سنتا پیغمبر علیه السلام یک گوتن جمع و ولایت کردستان باشور چاد کن ولایت باکور چاد کن ام بیجن افطار خود چا سبره خون چه رنگی و در باز دکن دو گوتنا و ام بیجن يعني بسيار استاذ عبد القدوس جواب ده ام سيدا دا دست بکن سيدا ده براستی یعنی وقتا که هم دگوری سنت رسول الله علیه السلام هرن دوی که مثلا د افطار مده دخوارنا افطار مده
نوعك خارنه تنهبه يك نوعك هبه يعني یان جورك جوراکی تنهبه خواردن جورك جوراکی يقرا خواردن لقولي وقت باش لقولي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لبلي تدي هناك وك عرف عادات جي تشبيه مثلا دو سي چار فلان جارنا تشد بن اما وك وقت بري انها هناك جيا زيده وها شعشعه وفلان يعني خارنك پر زيده وبريويجي مثلا دمينه دچا ينتي افتني افيا مثلا اسرافه لجيكي لاليكي مثلا الولات نا ولات مسلمانه ده انسان جبرچينا بمرن فقير جبرچينا بمرن جالي كي وجي مثلا كو خارن جبر مرف بمينه مرف باوجه تخه تشوبي باوجه اوي كو تلف ببن افيا البت حسابي جرام يعني خدا عز وجل حسابي جمع برسه جبوفي معتدل يعني لازم اكون معتدل بن براستي دولات مدى بريوي معتدله بلكي هناك مالباتك وزيادة زنجين هبن وياخذ هناك مناسبات هذا هنكي اوجي تدا بلكي بيش فادتشن فقط باغلبيه الحمد لله وها يعني نوع سي نوعي خارن بلكي وك شوربل بري هبج بو خاطري روجي كو انسان هنكي بي ابو بن بفي شكل يعني دسينا وسيشارنا تشيد بن افيا هنكي معتدل تاع حساب الغوري الزمان الغوري ولات يعني فقط هناك جي هنا بلكي برزيدا ودكنا ما ديسا مرف لسري حساس بسكنه يعني جريا سنة زيادة در نكذا مرف يعني بري مثلا بيجن دنا عشيبون بس يعني سي نوع بن يعني بلكي جزيدة الساعة بلكي دي برزيدا تشيدبه مرف سرويا بسكنه حساس بتشتي زيادة ما مرف بجفينا ها إنسان محتاج هبن مرف دوان أو خيراوي جلك زيادة معلومة مثلا هاتنا حضرت علي مثلا خختي كو افترا خبك فقير هاتيه بردري افترا خو دايوي يعني بوي شكلي جهبون او بي افطار جمانه هناك مسلمان وقت الصحابه ده بوي شكلي جمانه ايرو الحمد لله بلكي ام ندوي حالي دنامه امجي انسان فقير جبيرا نكن اف رمضان شو اف فايده رمضان بوي شكلي كو ام نفسي تربيه بكن ام نفسي كي جوان خارني وان زياده ام هنكي دور بكن كو اف نفس تربيه ببك حال وحركات مجي وانا تربيه كرني ام دري خدا عز وجل ده بيتر كاربن بمشن وهم بن اليكار جبراي خوي مسلمان سيدا لازم زياده بريشكم وقت اهل واي كردستان باكور ده بله وقت افطاره كيجان طعمه قالك حزدك مثلا سفره قالك كيجان طعمه حزدك بله لولاتي ما لآمد لديار بكر بريوي شربتا وانه شربتا سوسي سوس ونزانن سوس چیه والله من نبيست بعربي جنابه عرق السوس دبيجن جويا شربت چه دكن دمها رمضان ده اويا پرته و خوارن يعني ده وقتا افطار ده وجي وكيدنه جي بتناوي بتركيش بركود ناف تركا ده اوه جرد بيجن چي كفته يعني كفتا او خاف يعني بدستا چه دكن چي كفتام بيست اوجي پرمش پر ده ديار بكر ده اوجي پر زيده ته خوارنه ده افطار ده رمضان ده وكيدنه خوارنه نورمال يا شوربه مثلا محقق هي شوربه اوجي اللي قالك جيا شوربه نيسكا يعني من وياجي زانن سيدا عم داربازي كاك سيدا جي بفن يام داما تيرا نيزينج دبا قارا زكي ما هاك دبا والله قارا زك زيده اما بيجيك الصوص ده جرز هرمورا بله كرمتي ام دق اليابا جاما تطعمي هاودك سيدا تطعمي خالني ملاته باشور حزدك داينا والله دائما الشوربه نيسكي قالك زعف استعمال دكان دفما زلوبي باقلاوه او شتانه زور بس من زيادة اسراف يعني بسيرك حقيقه بسيرك جرينج بو يعني خداي تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني حقا يعني اوي يعني تلفزيون درد خنكا وكيد دولتي عربي او فتاري يعني خوارنك زعف دادنن يعني او تشتكي نباشا چونكي خلقك قالك فقير هينا مسلمان هذا يعني نان نيا بخوا يعني حق اكر انسان رمضان راسته بكت ارزانيش دام على خدا
بس ونك يعني خلق درفة يعني خلق فقير يعني أسفه سردا بخوا يعني عادة رمضان شهر سر برسالته يعني عادة يعني الشوربة نيسك زعف بكاردينن يعني باكلاوا وتشترينا مني وأوانا قالك أوشتانا هنا ويعني عادة يعني هر وكي بريا بس يعني مها رمضان مها بركته يعني دائما يعني أرزاني جهمي مالا دردك كبيت إن شاء الله خدا جوار راضي بات باسيا مرة هيا زور سپاس جوارا برا خلق عالم دنگیا بگینا گوی بتون تماشاوان هجا بتون محتاج دین انشالله ایمان خلق عالم دلوان بونا نورا خلق عالم انشالله بدا وکرنه فکرنا نمش طاعته ریا خوده ببنا خوده قلدار خوده هر رزدار دا انشالله از دخوازم اموردا پروگراما ما خلاص نود پروگرام دنجون باشتاری مون سیدا كاك سيدة عبد القدوس ساجي مشان سيدة إن شاء الله برا خلق عالم تمه تكليها نوبرا مدى چه و پراك گرمایش نوبرا بتون شيخ و ملا سيدة بتون كردستانيا بتون كردا بتون پارچه دنیا دا إن شاء الله گرمای که آوا بك إن شاء الله اما ما بكرتاي قرآن اگر چيك بخونن برا كاك سيدة جي دعا كي ما ربك سيدة عبد القدوس ياكو عربي ياكو كردي برا ملات ما بيد عم بردا كتابك عدم كاك مشان عربي بيجن كاك سيدة عبد القدوس شيك بكردي برا تمام بك ان شاء الله باذن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إليه آمين سيدة دعاك بك نجمع اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين آمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعا على الخير والخير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين اللهم سلم صيامنا وصلاتنا وأعمالنا وتقبل منا دعواتنا واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من المغفورين في شهر رمضان آمين آمين والحمد لله رب العالمين سيدة كرمك دعاء كردي بك يا ربي روجيا ما لميجا ما عبادتي ما دعاء ما تجبونا خو قبول بكي و تو گناه ما عفو بكي دوی مها رمضان ده تبش آگر خلاص بكي تمام برايمي مسلمان و تمام امتا اسلام جتنگاي خلاص بكي و تمام برايمي كرد لكد را دنياي هبنت بري وامد الريا خدا ببركتا و مها مبارك آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة اللهم صل تقبل الله منا ومنكم ام في خوشحال بون يعني خدای قلبي گلی تماشاوان هجا ام گیشنا داویا پروگرام خوان برنامه باری ما عجله دکن میوان ما افطار دمینن گازی میوانی کرنا انشالله حتی پروگرام کردن ام دی سبب میوانی و ام بین مال و دا خدمت حتی و گلی خوش برا بن خیر خاشیدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بن خیر خاشید